साधु। अब हामीले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र र त्यसपछि लामाज्यूहरूको सानो पाठ हामीले गर्नेछौँ। मैले हाम्रा राजकीय थाई बिहार लुम्बिनीका प्रमुख हाम्रा सुपोतपन्थीज्यूलाई धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रको नेतृत्व गरिदिनु हुनको लागि निवेदन गर्न चाहन्छु। हाम्रो साउन्ड सिस्टमले धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बजाइदिनु होला। सबैले दुई हात जोडिकन शान्त भएर हामीले भगवान बुद्धको प्रथम सूत्र उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रमा सबैले सुनिकन आनन्द लिनुहोला। भगवान बुद्धको ज्ञान हामीमा पनि होस् भन्ने प्रार्थनाका साथ। श्रद्धालु उपासक उपासिकाहरू, अब यो पाठ गर्नुको निमित्त जुन भगवान बुद्धको सत्य वचन भिक्षुसँगद्वारा र जुन उपदेश भिक्षुसँगले पाली भाषाबाट पाठ गर्नुहुन्छ, तपाईहरूले पनि यसलाई श्रद्धापूर्वक सुनिदिनुहोला। साथै जुन परित्राण पाठ भगवान बुद्धको सत्य वचनबाट हामीलाई रोग व्याधि भए अन्तराय विघ्न बाधा हटेर सुस्वास्थ्यकर मङ्गल दीर्घायुको साथै संसारको दुःखबाट मुक्त शान्ति पथ निर्वाण समेत प्राप्त गर्न सक्ने आनिसंस भएको यो परित्राण पाठ धर्मचक्र सूत्र पाठ हुँदैछन्। त्यसकारण भिक्षुसँगद्वारा पाठहरू सुरु गर्नुहुन्छ। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजसा शृण्वन्तु सद्गमोक्षदाम् धम्मा श्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मा श्रवणकालो अयं वदन्तः धम्मा श्रवणकालो अयं वदन्तः। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। नमो तस्सै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सै। मिडियाका साथीहरूले त्यो धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र बजाउनु होला। नमो तस्सै भगवतो सम्मा और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी
สัมมายังภะคะวะปาราณสิยังวิสรติอิสิปัตตเนมิกดาเออนุตตรังธัมมจักขังภวัตติตังอาปฏิวัติยังสัมมเนนวะพรามเนนวะเดเวนวะมาเรนวะพรามนวะเกณชิวะโลกัสมินตินาริโยอนาถสันติโตเอเตเตปิกเวอุโรอันเตอนุปคัมมะมัจฉิมาปฏิปดาตถาคเตนะภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติธรรมาจัสสะภิกขเวมัชฌิมาปฏิปดาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติยเมวะอริโยอัตถังคิโกมาโกสัยยติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาจิโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิยังโกสาจิมาปฏิปดาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจักขุกรณีญาณกรณีอุปสมัยอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติทังโอปนะภิกขเวทุกขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขาภวนังปิทุกขังโสกปริเทวทุกขโทมนัสสุปายาสาปิโนภาอาปิเยหิสัมปโยโกทุกโกปิเยหิวิปโยโกทุกโกยัมปิชังนลภติตัมปิทุกขังสังเกเตนะปัญจุปาดานากันดาทุกขาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขสมุทัยังอริยสัจจังญายังตัณหาโพโนภวิกานันติราคะสัจจตาตรัตรตัตราภินันทินิสยติธังกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอิทังโคปนะภิกขเวทุกขนิโรธอริยสัจจังโยตัสสะเอวตัณหายาเสสวิราคะนิโรธจาโกปฏินิสาโกโมทินาลโยอิทังโคปน
นาภิกขเวทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังมยเมวะอริโยอัตตังกิโกมาโกสัยยติตังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุกขังอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทินังโฆปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญายันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทินังโฆปนิทังทุกขังอริยสัจจังปริญญาตันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทิทุกขสัพพุทโยอริยสัจจังโยเมภิกขเวปุพเพภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทินังโฆปนิทังทุกขสัพพุทโยอริยสัจจังมหาธัมมังติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทินังโฆปนิทังโฆกัสสมุทัยโยอริยสัจจังมหิทันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทินังโลกนิโรธอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทินังโฆปนิทังทุกขนิโรธอริยสัจจังสัจจิกาตังปันติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทินังโฆปนิทังโลกนิโรธอริยสัจจังสัจจิกตังติเมภิกขเวปุพเพอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปปาทิญาณังอุทปปาทิปัญญาอุทปปาทิวิชชาอุทปปาทิอาโลโกอุทปปาทินังโลกนิโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังติเมภิกขเวปุพ
เบอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทินังโมปริตังโมกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังเมืองเอกอันติเมภิกขเวปุเบอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทินัมดุขังโรธกามินีปฏิปทาอริยสัจจังวิตันติเมภิกขเวปุเบอนันโนสุเตสุธัมเมสุจักขุงอุทปาทิญาณังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิปัญญาณทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังภิกขเวสเทวเกโลเกสมาระเกสพรัมมเกสัสมณพรหมนิยาปจายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธยาปจายสเทวมนุสายอนุตตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิญญานันจะปนเมตัสสนังพุทธปาทิอาโกปามิจิมุตติยมันติมาจาตินาติธานิกุณาภโวติมะพุทธภควาอัตถปนาปัญจวัคคียาเดโกมัตโตภาสิตังอภินันตุอิมัสมิงจปนเวยากรณัสมิงบัญญมาเนอายัสมะโตปุณัญญาสวิรจังวิตมลังธัมมจักขุงอุทปาทิยังกินจิสมุทัยธัมมังสัพพันตังนิโรธธัมมังยิมวัตติเตจปนภะคะวตามัจจเกภูมาเทวาสัตตมนุสาเวสุเขตังภะคะวตาบาราณสียังอิสิปตเนมิกตาเยอนุตตรังธัมมจักขังปวัตติตังอาปฏิวัติยังสมเนนวากามเนนวาเทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกณจิวาโลกัสมินติอุมานังเดวานังสัตตังสุรภาตุมหาปัจจิกาเทวาสัตตมนุสาเวสุญาตุมหาราชิกานังเดวานังสัตตังสุตวานาวติงสาเทวาสัตตมนุสาเวสุนาวติงสานังเดวานังสัตตังสุตวายามาเดวาสัตตมนุสาเวสุญามานังเดวานังสัตตังสุตวาตุสิตาเทวาสัตตมนุสาเวสุตุสิตานังเทวานังสัตตังสุตวานิมมานรติเทวาสัตตมนุสาเวสุนิมมานรตินังเทวานังสัตตังสุตวาปรนิมมิตวสวัตติเทวาสัตตมนุสาเวสุปรนิมมิตวสวัตตินังเทวานังสัตตังสุตวาพระม
สิยังมิสิปัตเนมิกดาเยอนุตตรังธัมมจักกังภวัติตังอัปปติวัตติยังสมเนนวาบรามเนนวาเดเวนวารามเนนวาบรามมุนาวาเกนะจิวาโลกัสมิเตนะกะเนนะเตนะโมเตนะยาวะบรมโลกาสัตโตอาโภคังจิยังจะดัสสะหัสสิโลกธาตุสังกัมปิสัมปตัมปิสัมปเวทิอัปปมาโนจะอุลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสิยติกัมเมวะเทวานังเทวานุภามังอัตโขภะคะวะอุทานังอุทาเนสิอัญญาสิวัตโภคนนัญโยอัญญาสิวัตโภคนนัญโยนิติดังอายาสมโตคนนัญญาสัญญาคนนัญโยตเววนาอาโหสิसाधु साधु साधु यस रमणीय परित्राण पाठका लागि धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्रका लागि लुम्बिनी स्थित राजकीय थाई बिहारको अगुवाईमा वाटफ्रा धर्मकायलाई धेरै धेरै साधुवाद धन्यवाद दिँदै पाठ गरिदिनु भएका सबै भन्ते गुरुमाहरूलाई फेरि फेरि साधुवाद दिँदै हामीले कनेडियन गुम्बाका हाम्रा आनी ज्यूलाई लामा मोनलम पाठको नेतृत्व गरिदिनुको लागि विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। Sangye cheda zoge chonam lai chaja bardoi dane yasunje nage je sangye besa Trolai beje sangye dubarai joy sanje damje dewa da deve gyurda dembarai Tongal dan tongai ge gyurda dorai gyurde tongai lebe dewa da Midra warai gyurje ngere chada gidan rawe dangyam je ane barai gyurai je marme nene ton samge ton jen boy chide gam koryoy danyam barai gyurje don boy ne riye gya boy ri rai samdoy margoy ne taye gya soy samdoy gyurje rane sangye re re dun Tonjoy re re jongore gyurje vege sebe semoy menje ne narme nyawa yenje ge mari be memboy damje samne jojo sangye dan jangjus Shingai damje ngonsum doy dongje sawore gyurje Oy benzra aloy ke Kiel
धेरै धेरै साधुवाद छ, कृतज्ञ छौँ हाम्रा आदरणीय लामा गुरुज्यूहरूप्रति, आदरणीय अनिला गुरुज्यूहरूप्रति र उहाँहरूका उपासक उपासिकाहरूप्रति हामीलाई आशीर्वाद गरिकन विश्व शान्तिका लागि मनलाम पाठ गरिदिनु भएकोमा आजको दिन पवित्र दिनमा हामीले जति पनि राम्रा कुशल कर्म पुण्य कर्म गरेका छौँ हामीले त्यो सँगसँगै यो सन्ध्याको समयमा पनि जति पनि पुण्य कुशल कर्म गरेका छौँ त्यो सँगसँगै अधिष्ठान पनि गरौँ। यो अधिष्ठानको मर्मले बोलले हामीलाई मनमा शान्ति ल्याओस्, समाजमा शान्ति ल्याओस् र विश्वमा शान्ति ल्याओस् भन्ने आशिका प्रार्थनाका साथ हामीले अधिष्ठान गरिकन हाम्रो यो कार्य समापन गरौँ। सबैजनाले शान्त भइकन दुई हात जोडिकन मैले भनेपछि यो अधिष्ठान हामीले एक चित्त भइकन सम्पन्न गरौँ। सबैले दुई हात जोडिकन मैले भनेपछि दोहोऱ्याउनुहोला। मैले अहिले जुन पुण्य कार्य र पुण्यानुमोदन गरेको पुण्यको प्रभावले मलाई 9वटा लोकोत्तर धर्मको ज्ञान चाँडै प्राप्त होस्। म अहिले अज्ञानी छु। अझै संसार चक्रमा भौतारिनु परिरहेको छ। म नियत बोधिसत्व जस्तै हुन सकूं, जसलाई भगवान बुद्धले भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको छ र 18 अपाङ्ग अवस्थामा कहिल्यै हुन नपरोस्। मैले पञ्च अकुशलबाट टाढा रहन सकूं, शील पालना गर्न जहिले पनि तत्पर रहूं। 5 काम गुणमा
न अल्झिन काम गुण रूपी फोहोरबाट मुक्त रहूं ममा नराम्रो दृष्टिकोण नरहोस् राम्रो दृष्टिकोण मात्र रहोस् अज्ञानी मित्रहरूसँग मित्रता नरहोस् ज्ञानी मित्रहरूसँग मात्र मित्रता होस् ममा श्रद्धा स्मृति लज्जा भय मेहनत र सहनशीलता जस्ता गुणहरू वृद्धि होस् मलाई शत्रुहरूले कहिल्यै पनि हानि गर्न नसकोस् मूर्ख र अंधविश्वासी हुन नपरोस् अकुशल कर्म नगर्न कुशल कर्म गर्न प्रज्ञावान बन्न सकूं परियति प्रतिपत्ति प्रतिवेदमा निपुण हुन सकूं जसरी आकाशमा बिना कुनै अवरोध हावा चलायमान हुन्छ त्यसरी नै बोध गर्नुपर्ने धर्मको ज्ञान बिना कुनै अवरोध बोध गर्न सकूं जुन जुन मैले कुशल प्रार्थनाहरू अधिष्ठान गरे ती सबै प्रार्थनाहरूमा हरेक जन्ममा सजिलैसँग पूर्ण होस् दुःखबाट मुक्त गराउन जब जब भगवान बुद्ध यस लोकमा उत्पत्ति हुन्छ तब तब सबै अकुशल कर्महरूबाट म मुक्त हुन सकूं र मार्ग फल प्राप्त गर्न सकूं म परिशुद्ध मनुष्य भएर जन्म लिन सकूं र प्रवर्जित उपसम्पदा भएर शील पालना गर्ने शीलवान हुने र भगवान बुद्धको शासनलाई सदैव रक्षा गर्न सकूं ध्यान भावनाको अभ्यास सजिलै गर्न सकूं र चाँडै अरहत मार्ग फल लाभ गर्न सकूं यदि भगवान बुद्ध उत्पत्ति नभए तापनि मेरो पुण्य पारमिता पूर्ण भएको छ भने आफैले आफैलाई मुक्त गर्ने सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त गर्न सकूं सबै सत्ता सबै सत्व प्राणीहरू दुःख जाति जरा मृत्यु सबैका सहभागीहरू अवेरा सबै दुखी होउन्
होऊन् सबै सुखी हुन् सबै सुखी हुन् एक अर्कासँग एक अर्कासँग कहिल्यै शत्रु भाव नराखुन् कहिले शत्रु भाव नराखुन् सब्बे सत्ता सबै सत्व प्राणीहरू सबै सत्व प्राणीहरू दुःख जाति जरा मरण सबैका सहभागीदारहरू अव्यापज्य सबै सुखी हुन् एक अर्कालाई हानि नोक्सानी नपुर्याउन् सब्बे सत्ता सबै सत्व प्राणीहरू दुःख जाति जरा मरण सबै सहभागीदारहरू सुखी आत्तानां परिहरन्तु सबैको शारीरिक र मानसिक सुख पाउन् आफ्नो रक्षा गरी दुःख भयबाट मुक्त हुन् सबैजना जो दुखी छन् उहाँहरू सुखी हुन् सबैजना जो सुखी छन् उहाँहरूको सुख अझै वृद्धि होस् सब्बे सत्ता सत्व प्राणीहरू जो अण्डज भएर जन्मिएका छन् जरायुज भएर जन्मिएका छन् संसेदज भएर जन्मेका छन् औपपातिक भएर जन्मिएका छन् उहाँहरू सबैले पुण्य प्राप्त गर्न सकुन् निब्बाणस्य पचयो होतु साधु यसरी हाम्रो यो सुन्दर सन्ध्यायामको यो पुण्यमयी पुण्य कर्म